Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ba ulaba ula say madan ya ka jingtray torti ya ka Interstate Bus Terminus ISBT hamaulay mauyong bat penderan ya ka sarkar pedeng u chairman ka Central Scheme Monitoring Committee ka BJP ha Meghalaya uba ALHEC lembat kiway pat kidukon ulalet pet hi ha ka snipale kata ka khathendai tare ujemmang arhajar arpo ar ya kani ka jaka sange bus balap hi dala ki jongki khman bakadon ka jingbambyang ha ka rukom tray Habaya keren kinong thok khubor hadian baladap banjurem uba hek ula ong ban na kalyang gidukot ka Central Scheme Monitoring Committee kilawan menpet hadian baladan ka jing ujor jong kipat ba bat ka jing penpaw hakirin san social media baka ISBT kabalatay da ka sarkar kala jawom bat dan ru kidak orpat ha kani ka yeng kabadang sudap station bat sedang menteri kam uba hek ula yathu baya ka ISBT ladap penut saupupra point lightway klur tingka Manchna daga jingbay pisa ka sarkar deng lingba ka Northeastern Council. Habaya day ka jingtray torti jong contractor na kalyang ka CSMC kala dawa bantung daga kenhun tokit bat hakajuk kapor ba hek ula ong ba ka committee shen kan sa syong perkhat biang bat pa ya ka kaipot sya ka sarkar pedeng habaya day ka jinglap ya ka jingtray torti ya ka ISBT. Ula ong ru ba ka day ka kamram jong ka BJP banshim kya habaya day bat ki scheme ki bawan na ka sarkar pedeng khanang ba ka jing pentray ya ki project kan nong kat kum ka jing tha jong ka sarkar pedeng ha ka ni sngi la senran lang ya uba ELHEC da ka chairperson jong ka CSMC ka bre khmi ya ka Khasi Hills barok away ka kong Bernadette Lingdo bat uba David Karsati uba day senior vice president jong ka BJP bat uba day ru udukot jong ka CSMC Iwan hanim dait bang iwan tang na kadaw ba ngikwa ban pin ya gadur jongi ding iwan dagi sukhia namar ba kadai kani ka pati jongi habarok harin dia ni dokwa ba kanu ka pisa ka bangi penlut kadai bandon kador ka jongka bat apa kador ka jongka bat kadai bandon ru ka jing mentoy ya ka ba ngila penlut ke kat kumbangi hang ni Mas sedang manplay ya ka dang simti tang hoprai match da ka department tang si ka abnai lai gnai layo ilut layo I ya kini ki jingduna ki babon ya ki bam chi sham dei ban yo I kat kum ki terms and condition jong contract la do kum no ru ka de bandon ka warranty period ka ba ni don kam udon kam ba ka no ka jing tray kam dei ban pau ka jing tray 30 hapo system henrei hangi pat tang hapo lai benai ni iya kecing pau kecing duna kecing tray torti bat ke la ima palat te namar kata iwan kompati om tang namata kanika kanika building bangiran ni snu konsen ru ye diberi bawan la pemba keren di bahek ku chairman jongi ni su konsen ru diberi balik yo complain laki ka nang ni ba ki passenger ki bon nampar bat mereka nabar ki syong pa syulong ru mas niar hang ni po kadika hani po ISBT sim taksi nang ni don ki ba charge da ki raspa siajar tang nang ni syulong te ya kataru min pa ila batai bahkan ni ka department la ni kinong punya cunika ISBT nani ki they ben ensure ya ka safety but ya ka overcharge balale lagi katuk ni kiriu mentoy simet tak kidai kibangi snow long content. Scheme Monitoring Committee kabala set up daga BJP. Ilawan berpet yakini baro ki project ki bala funded daga central government. All the central scheme bala funded daga government. Bang ni dalam man pet yaki jing trekam jong ka central scheme bagi di ben air report ru syaga central government. Kata kadai kejing rekam jong ka Central Scheme Monitoring Committee. Te habang ilai kendu ya ka nong tre jong ka MTC hang ni apo ISBT. Ikendu yu saleng e sangma. Salseng e sangma wadai deputy manager jong ka MTC lobatai yangi balapan iru daladihi dan buon bagi jaka ya ka ba kadon ka seepage leakage mo akling aga jaga bubuan berkerak agni ka building
Tinggi iwan yang di demang ilong konsen dah kebenda ka safety jong ki paiba. Ki paiba babuan hai bawan na bar gidon ibuan na state gidon ibuan sing di kejaka ilong konsen demang mengiyo ka komplain na baro so dong bagi paiba ki long yang i ba ka ni kejing play ka mang ni ka long ka batorti. Jadi dengan tanda ngikwa ng Central Committee Monitoring Scheme Committee ngikwa banuan pait hi dalam kejong khmat. Tinggi do rangkal lang ni Ikong Bernadette Lingdo, ibadai chairperson juga Central Scheme Monitoring Committee ibadai charge jaga hasil baru kawai. Idon ni iba David Kasati ibadai senior vice president juga BJP, aku juga poru ibadai member juga Central Scheme Monitoring Committee. Di kene gede keba ngiyo pun di komplain, bat kibi komplain gi bun ha keba yuang ni layo benten yakan batu salseng ke sangma agwede ban kene gajing trekam bagakam ba peniat dan beta gajing bit penpiang nomor hak di jaka ibu pun ha idong sang perti ngi tourist ibrio ki bana bar yung state na bar yung megalia state repair iwan ban hiat de bus ang ni ban sim de taxi bele chigwe pene destination ko Shillong City jadi na tagdang NC kala ai hadu sau prakro life way lak nagbunta ka jingtay jong ni ISBT hasalo Atau pindi mana yang mau ke bandan kena kerja inquiry kali ya? di bandar ni cinta inquiry dalam tanda inquiry di kumur lah ban pembiang ni jinur kami ki pai ba ka jing temu jong sarkar pedeng bakwa ban ai kini ka SBT dan tay jinur kami pai ba hal ni state ki jongi Inquiry dekat right? Ketangin da syong chwa hapo ka Central Scheme Monitoring Committee yang seberkat bagi di benda kata. Yang kata yang ini melak ban kedokti nu tang bahwa ka kambiang kadon bon gijing leakage saudara jong ni ke building kata gani ke concern ke jongi. Kendiap kani ka scheme kani ka bawan ka central. Tiki ai thai kisen jam ko pipin sim habai de kontraktor bab snai kani ka Tapi kita kalian ngejungi ngelayo yang report mendagasi ngelayo gijing details ke bang baki gala ai wan lam dei baro kadang ngidei kamram ngejungi katkum kajing pet jong ke BJP bagi central ke scheme baro kali ban trekam katkum ka jing butha jong ke government of India tedeng kani ke daw ngin haptho ibe saga central government ya ga NEC ru gili ban petip magadi ga NEC ke badai ka funding authority dan ga funding sponsors body dak benda kani ke building kam bala kren ni namar kumbai ong ba hek bun ki ba la complain ki bala ki padba ti iwan ban pe ki dala ki khmat hadin kene ngin sia shangum ka committee but in sa thok ka report in sa pha ka sarkar deng amar ka central scheme monitoring committee ka di ishna ni thaweri committee na bagi yo pe committee ka jing penya dha jong committee scheme na po ka sarkar deng